مره رحت ايه زمان اول ما بدات، كنت في بلد عربي بنعرض مسرح، وكان معانا الاستاذ عبد المنعم مدبولي ومعانا الاستاذه هاله صدقي؟ لا فاخر؟ طاهر، ليلى طاهر. ليلى طاهر ايوه. وكان معانا مجموعه كبيره من الفنانين، واول مره ادخل استوديو اذاعه ومديني دور 4 حلقات وانا رايح فرحان بيه جدا، ودور رومانسي. اني اعرف اقول جمله رومانسي دي انا رايح بهزر وخلاص يعني، لكن اطلع رومانسي يا انا بحبك يا ما بعرفش خالص وتون صوتي ولا اي حاجه جايبه الكلام ده. ففي الاخر قالوا لي ايه انت هامينج. ايه هامينج ده بقى؟ يعني مثلا ايه قهوه، فتلاقي الناس ايوه ولا فحسبوا لي ال 30 حلقه. اشرف استنى احنا رايحين العيد ليه؟ ثانيه واحده يا استاذ. لا ثانيه واحده، انت عارف ان ما احنا قاعدين مع واحد جبار برضه في مساله الاصوات. ايه؟ انت بتعمل صوت استاذ عماد حمدي مثلا. لا ده هزار يعني. لا مش يعني نعم. ايوه يعني بتغير. لا وحاجات تانية برضه. يعني بص هي الروح بس يعني. وبعدين ثانيه واحده في الاذاعي، مش احنا عملنا سوا؟ عملنا بتاع 3 4 مسلسلات، ده منهم مسلسل كانت الله يرحمه الاستاذ فؤاد مهندس. ايوه. والاستاذه شويكار كانوا هيعملوه. ايوه واحنا عملناه ده. يا ده كان سنه 61. طب انت حافظ الاغنيه بتاعته؟ ايه؟ حافظ الاغنيه؟ انا حافظه الاغنيه بتاعته اللي هي بتاعت رمضان كريم يا لا اللي هي لا رمضان كريم يا شوشو. لا مش دي خالص، اللي هي بتاعت هلال هل تاني. لا اللي هي كل يوم بتاع ده يا ناس انا جعان وبتاع. لا مش دي. مش هي دي؟ الراجل ده هيجنني. مش انت كنت معانا في المسلسل ده؟ انا كنت لابسه يعني. لا احنا والله العظيم